Yo. Baby? Sithandwa sami, don't go. Hey man, ndiyayazi le bra le. Gym instructor le bra. Into eyenzileyo. Ibikade ijimisa phaya ejimini. Ijolele umfazi wayo. Ngoku ba ithathe yonke into ibinikwa umfazi wayo. Likade ingasebenzi yana lo msebenzi lo inikwe ngolantoka. Inikwe umfazi wayo bayafuna umfazi wayo. Abangelela abantu khona. Ngimchithele nomntana wasejimini. Chithela ne-colleague yakhe. Nazi pictures zivelile ba. Nje kanjalo ayisembi ayiyalumesa. Sendixola uba wena sithandwa sami unganenzela lo hlobo. Hayi mina baby asoze ndiyenze lo nto mna. Ayisoze mina. Now ndiloyal. Ndingabhubha noba yi-30 minutes soze kaloku. Abantu bayazenza izinto. Hello. Bora mhlobo wami, uyaphila apho? Hayibo mnganami, sorry man, inamba yakho khange ndiyisave man. Hayi kulungile man. Hey, lalela man. Uyabona apha, woza apha endlini yami namhlanje. Uzokusi entertain apha nabantwana bami. Diphethe 2 chicks here. Beauty nothandi man. Bafuna lapha man. Kawuze my friend man. Abantwana yazi bafuna wena, bakhona wena bathanda bawu around man. Hey, Fetu. Nganami, imedi yami ikhona man apha ndiqondo ncena. Ngizakwenza kanjani ke ngoku mfondini? Imedi yami ikhona apha ngizohamba kanjani ke ngoku? Suka man. Itini kati problem yakho wena man. Uyazi ukuthi ndiyakwazi ukwenza wena ndiyakwazi ukwenza plan man. Ngizokwenza la plan man uphume apho man. Yiza mnganami apho sokwenza have a fun man. Man Fetu man. Hey, yazi kanjani? Xa kuphela inyanga man Fetu andikwazi uyenza lifise ndiphume nje man. Imedi izavila icinga izinto kaloku yabo. Hey Fetu, uyamisa opportunity man. Yena opportunity yakho ayifuna lena kudala wayilindera man. Lo mntana ufikile ngoku ufuna wena apha man. Hisa man. Yeka lonto man. Okay, shap nganami. Shh. Quiet. Okay, mamera. No, it's fine. Ngizozwakala ngoku. In 10 minutes belapha ngoku fast and quick. Kurungile ke my friend. Now uyathetha manje. Jonga, lalela ungayiribali Mariam. Please, ngoba if awuyikhuphi Mariam namhlanje, ayike awusawitholi ke lento bekade uzuyilindela wena. Umntana sizomthatha simbusele back. So, iMariam ikhona lapha kuwe. Okay, mancane. Wait ngana. Mancane ngoku. Kulungile. Bamba apho. Okay, nganam sweet yonke iway right. Sweet nomkatakata ntamaya lapho ndiyazonka ngoku. Sinjisha nje. This refresh mnganam. Hey, kulungile fana kithi ngiyazokara 10 minutes. Uzoba rapho uzofika fast and quick 20 minutes siyahamba siyoshaya phaya na iphathi emnandi. Sharp sweet mnganam. Sure mnganam. Basta nifilma lake. Ngani? Nifilma lake. Ay, kandiyibone nje imali. Bebele. As a partner, this George, that's fetish.
hayi man. Bendiyigcinile lapha. Bendiyilibele. Rayiko manje. Bendilatsika engake bendiza wena nsika. Bendifuna uba kuzofika umntana namhlanje ba abantwana bapha phela nto ngapha kwamakasi. So bendicinga bazawufika bayila nto ke baye beqoqa ke asathi bathanda uqoqa izinto pha. Sabuya sithetha komama mandimnike ngoku masithathe mali. Ngibani? Game over. Isaac, please cancel my brother. Cancel yonke lento le. Sendibhaqiwe ngoku. No, my brother. Ithini problem yakho kanti? Why you consider? I already bring the chicks in, man. Hayi man. Hey, ndiyenza apho man. Yeka lento yakho man. Uyathanda ukuyenza into zakho ezipambene man. Ndiyenza apho. Hlala phansi man. Hey, khululeka, relaxa, I'm coming. Hey Isaac, please my bro. Please Isaac. Andifuni ngxaki. Andifuni fokon. Throw years ngoku. Please my brother. Please cancel. Mabahambe othandi mabahambe. Please my brother. Hey, please man. Do you know how much money that I spend here? I spend already 1,200 here. Please man, it's too much booze. Don't make me angry man. I'm coming here. Tell me, hey. Please my brother, cancel that. I'm done. Sharp.